krenuli, zoru privarili. Samo što je sunce izašlo i mi smo izašli odmah napolje. Naime, u prošlom videu mogli smo da vidimo sijanje kukuruza u ovoj vamo parceli. Ovdje nam je čovjek s traktorom dopremio ove redove kako bi mogli da sijemo cveklu, a posijat ćemo nešto malo i bundarnih špica, odnosno bundava koje ćemo kasnije da koristimo za košpe. Danas, kao što sam rekao, uz pomoć ove sijačice koju mi je na uslugu dao prijatelj, kojem se zahvaljujem ovog puta, sijat ćemo cveklu koja se koristi za prehrambenu proizvodnju sokova i za proizvodnju salate. Dakle, riječ je o Kestrel F1 Red Beet sjemenu. Dakle, cvekla koja je pogodna za preradu. Znači, ovdje piše sorta, to jest hibrid Kestrel, biljna vrsta cvekla, kategorija F1, godina proizvodnje ili uvoza 2024. Klijavost 99%, dobro, bolja klijavost nego prošle godine kad si bila je klijavost dosta manja, koliko se sjeća. Ovdje piše neto masa pakovanja, broj sjemena kaže da ima 50.000 sjemenki. Meni nije trebalo toliko, ali eto, hvala Bogu ima zemlje, pa imao se gdje isijati, tako da će ovo sve da posijem. Jednom možda 100 grama otprilike ću da dadnem nekom, ostatak valja sve da posijem. Danas ćemo, znači, s pomoć ove sijačice koja se podešava na osnovu kroproće sjemena da posijemo, jer bit će dosta lakše nego na primjer da se ručno sije. Evo, ovako izgleda to sjeme. Sjeme ubacujemo u sijačicu. Nećemo više, pošto idemo sam da probamo da li smo ih dobro podesili. Pošto je ovo podesiva sijačica na osnovu kroproće zrna, stavi se ovako po ravnoj podlozi. I sad kako se točak okreće, trebalo bi sjeme da izbacuje van. A nama je očito bude potrebno još malo veći ovaj raspon. Da bi sjeme moglo da izlazi. Ništa, sad idemo, znači, biramo svaki ovaj drugi red, jer nam je tako razmak potreban. Podesili smo našu sijačicu, uzimamo pravac, moramo malo brže ići, znači danas imamo kondicioni trening, tako da ovakvim poslovima ne treba ni plaža, ni teretana, ni ništa, sve nam je obezbijeđeno na njih, tako da idemo smo. Ne radi ništa, kaže, dragi Bože, baš niđe ne radi i tako te budalaštine. Ja sam posao radio, vi niste vidjeli. Evo, ostalo nam je još da siđem i uzađem jedan redak i ostatak vamo ćemo da posijemo košpe. Bacimo nešto malo ovog umjetnog gnojiva za košpe i nakon što to završimo idemo na drugu parcelu gdje ćemo nastaviti da sijemo cveklu i da iskoristimo ostatak sjemena. Zadovoljan sam ove godine sa sijanjem, sijačica me je poslužila dobro. Još jednom hvala prijatelju koji mi je dao da se koristi. Ručno bi bilo teže, ovo malo ipak ide bolje. Ja kako guram ovu sijačicu, sjeme ide odmah direktno dole u zemlju, a ovaj valjak odmah zagrće tu zemlju. Tako da sjeme sam odmah posio. Nije puno zahtjevno, malo fizički jest, ali vremenski uštedim dosta. Jer ovako da sam išao ručno ne bi možda ni do trećeg reda
završio, a ovdje sam, evo neki možda, koliko smo, 25 minuta, pola sata, maksimalno i to ne žurimo nikud. Siđem 2-3 reda, pa odmorim malo, opet tako. Ništa, idemo završiti ovu sjetvu cvekle pa prelazimo na košpe. Eto ga, u površinu, to je negdje oko 600 kvadrata, a na svaki otprilike 7 cm, evo kamerman može doći to snimiti, na svaki otprilike 7 cm mi imamo sjeme, znači evo može se vidjeti, imamo dalje, nećemo ništa otkopavati, zagrnuli smo. Ovdje gore, eto. Ono što sad radim jest da obilježavam dokle smo došli sa sijanjem cvekli. Tako da kasnije znamo šta nam je niklo, šta nije. Ništa, idemo sad sa sjetvom bundava. Radi se ovim sjemenkama koje su oljuštene. Znači nema onu ljusku. I ovako se mogu jesti bez onog grickanja, guljenja. Puno nemam šta da pričam sad kako se to sije, šta se sije. Jer iskreno da budem, nema to ko ni da sluša. Ni da taj savjet kome treba. A mogu bi nas savjetovati jer koliko babo sijemo, koliko sijemo dugo špice? Jedno 10 godina. Nije nas jedna godina u tih 10 godina omašla, jel da? Nije nas jedna godina omašla. Znači 10 godina uzastopno sijem ove košpe. Proda ide, hvala Bogu, dobro. To znači da ih niko drugi ne sije, što mi je drago. Što mi je drago, ljudi neće da siju mrsko im ne isplatim se i tako dalje, ali hoće platiti, Boga mi. I niko se za cijenu ne buni. Će da stavlja gnojivo i na mjestu gdje on stavlja gnojivo ja stavljam sjeme. Prvo ćemo to da odradimo, a nakon toga samo motike u ruke i idemo zagrnuti naše sjeme i očekujemo kišu. Mada može i nogom se zagrtati, kome nije žao obući. Tako mi posijasmo naše bundavice ovdje. To bilo to što se tiče ove parcele, a sad se selimo gore gdje ćemo da nastavimo sa sjetvom cvekle. Ovi što rade vježbe nogu u teretani, on bi već na ovom prvom retku crkve rekli malo i odmrti. Eto, toliko od sam.
Malo desno od onog kovića. Ja seljak. Možda 20 centi je tako. Malo ću možda ufulati ovaj. Tu nego. Ovdje napravili smo 6 redova cvekli, dužine nekih otprilike 40 metara. Površine tu izađe negdje otprilike, moja procjena, oko 240 kvadrata, znači 250 kvadrata ovdje nema jer je ukupna ova parcela oko nepunih 700 kvadrata, ali tako. Ništa, završili smo sa sjetvom cvekli koju ćemo kasnije, ako Bog da, ako nam se sve posloži. Potrudili smo se da izaberemo vrijeme sjetve kad je pogodno i sve to. Sjeme je original F1, dobro zaštićeno, klijavost mu je dobra. Nadamo se dobrim rezultatima. Sad ćemo još malo da bacimo umjetnog gnojiva da damo tom sjemenu kako bi imao one ranjive vrijednosti. Nakon toga samo dočekivati korov koji će se pojaviti, mada na ovoj zemlji ovdje nema toliko korova kao što ima dole u poljskoj zemlji, iz razloga što je manje azota i svega u ovoj zemlji. Struktura zemlje je jednostavno, hemijski sastav tla je takav da ovdje malo ove kulture koje nisu ratarske nego povrtne rađaju bolje nego dole u Spečanskom polju. Malo ćemo zaći opet da pogledamo svaki ovaj redak, da slučajno negdje koje sjeme nije ostalo iznad površine zemlje zagrnut. Pri tome ćemo dati i tu umjetnu gnojivu koju nam je potrebno sad prilikom sadnje. I eto, nadamo se najboljim rezultatima. Sjemena nam je ostalo negdje oko 450 do 500 grama. Da li ćemo još negdje sijati, eventualno možda malo bašte kod kući. Ostatak vidjet ćemo da bile neki ljudi koji su tražili sjeme pa ćemo im prodati. Nadam se da ćemo ostatak prodati jer eto nemamo više površine gdje da ga posijemo. Ostala nam još jedna parcela, ali tako dole upolje, ali sve smo predvidjeli za bundar. Tako da najvjerojatnije ovo sjeme ćemo morati da se potrudimo što je ostalo da prodamo. To je to. Eto jedno malo lukarsko javljanje ovako sa njive. Vjerujem da ima ljudi koji nisu u Bosni i Hercegovini, a volili bi da osjeti taj čar života na selu, sjetvu i to da vide sve, da se prisjeti dana kad su bili ovdje u svojoj domovini Bosni i Hercegovini. I to je to, hvala vam na gledanju, vidimo se u narednom videu, svako dobro.